Halo, Om Swastiastu, alit-alit kelas 1, Punapi Gatra, dumugi kena rahayu sareng sami. Punapi Gatra artinya bagaimana kabarnya ya. Dumugi kena rahayu, semoga baik-baik saja semuanya nggih. Nah, alit-alit sareng sami ya anak-anak semuanya. Kali wuku 2 minggu sanes sampun lintang yang sudah lewat, Bapak sampun ngajahang alit-alit indik basa andap ring angge sarire. Basa andap, basa sehari-hari. Jadi angge sarire. Nah, napi nih ke angge sarire alit-alit? Kanten eling masih ingat angge sarire bahasa Indonesianya bagian tubuh nggih. Nah, rahindene mangkin jagi lanturang Bapak nggih, lanturang Bapak angge sarire antuk basa Bali alus nggih. Basa Bali alus nering angge sarire punika jagi ajahang Bapak rahindene mangkin. Elingang alit-alit pirangang piar sayang atau ditonton, pirangang atau didengar dengan baik nggih, dan ikut membaca bagaimana tulisannya yang benar nggih. Nah, elingang talar baca-baca juga bukunya nggih. Nika ampun wenten di buku talar niki Bapak telatarang basa alus angge sarire nggih. Nah, ngelantur alit-alit sarang sami ring angge sarire puniki angge sarirene ene lakar ajahang Bapak basa alus ne nggih pirangang. Nah, niki sekali kalih wuku sana sampun lintang Bapak ngajahang basa andap sane mangkin basa Bali alus ne nggih. Nah, saneka pertama wenten dawag niki bo. Nah, napi basa alus bo alit-alit niki wenten bacaane rambut. Basa Bali alus ne bo rambut nggih. Nah, sane kaping kalih yang nomor 2 ada gidat. Gidat. Napi basa alus ne gidat. Basa Bali alus ne gidat lelate nggih. Lelate. Nah, sane kaping 3 wenten alis. Basa Bali alus ne alis wimbo nggih. Nah, lantur sane kaping 4 yang nomor 4 kuping. Nah, basa Bali alus ne kuping karne nggih. Karne alit-alit pun. Nah, basa Bali alus ne pipi. Tapi niki wenten ampun tulisnya di dalam kurung nika sami basa Bali alus nggih. Pipi basa Bali alus ne pengarasan. Pipi basa Bali alus ne pengarasan. Nah, lantur lanjut mata. Dalam kurung niki basa Bali alus ne penyingakan nggih. Penyingakan. Lantur bibeh. Basa Bali alus ne bibeh lambe nggih. Mangdalit-alit uning lambe. Nah, wenten cunguh. Basa Bali alus ne cunguh irung nggih. Irung. Lantur basa Bali alus ne gigi. Gigi basa Bali alus ne untu nggih. Nah, lantur niki layah. Basa Bali alus ne ilat atau lidah utawi lidah. Ilat utawi lidah nggih. Layah basa Bali alus ne ilat utawi lidah nggih. Nah, lantur wenten baong. Baong niki basa Bali alus ne kante nggih. Kante basa Bali alus ne. Basa keparone basa andapne baong. Yen basa alus ne kante nggih.
Nah, lantur lengan. Lengan niki basa Bali alusne lungayan. Lungayan niki basa Bali alusne lengan. Nggih. Lengan basa Bali alusne lungayan. Nah, wenten 5. 5 basa Bali alusne tangan. Yening jeriji wenten guli utawi agrekare. Nggih. Jeriji nika guli basa alusne utawi agrekare. Nggih. Nah, lantur alit-alit sareng sami siku. Nah, siku basa Bali alusne kone. Kone utawi lintuk. Nggih. Kone utawi lintuk. Nika basa alus, basa alusne napi? Siku. Nggih. Nah, wenten basang. Basang basa Bali alusne waduk. Basang basa Bali alusne waduk. Nah, wenten bangkyang. Nah, bangkyang niki basa Bali alusne madya. Ya, madya basa Bali alusne bangkyang. Sa Indonesianya pinggang. Ya. Nah, lantur entud. Entud basa Bali alusne jejengku. Jejengku. Entud basa Bali alusne jejengku. Nggih. Batis. Nah, niki batis basa Bali alusne cokor. Batis basa Bali alusne cokor. Ninten jeceker nggih, cokor ya. Yen ceker siap ngelah nika. Nggih. Batis basa alusne cokor. Nah, alit-alit sareng sami ini kewigunan angge sarire nika dados alit-alit wacan-wacan anak-anak baca-baca kewigunannya kegunaannya ada di halaman 4 buku paketnya ya. Buku paket Mangu Sastra wenten di halaman 4 kewigunan angge sarire ya. Di sana udah ada, silakan anak-anak baca-baca ya. Nah, lantur sane mangkin tugas alit-alit ya. Tugas anak-anak semua ada 5 pertanyaan sesuai dengan bahasa alus yang tadi nike. Nah, coba alit-alit sane nomor 1 mate bahasa Bali alusne titik napi. Langsung tulis napi san napi di wawu bahasa alus mate nika ditulis nggih. Nah, nomor 2 gigi bahasa Bali alusne napi. Langsung dijawab nggih. Kuping bahasa Bali alusne napi. Langsung dijawab. Cungu bahasa Bali alusne napi. Silakan dijawab ya. Batis bahasa Bali alusne napi. Ya, langsung ditulis sambil belajar nulis dan juga sambil belajar membaca nggih. Silakan anak-anak kerjakan niki. Tulis soalnya dan juga jawabannya. Nggih. Silakan nanti dalam bentuk di buku tulis, nanti dipoto, bisa dikirim jawabannya ke WA Bapak ya. Nggih, alit-alit sareng sami wantah sapunika potamon rahinane mangkin. Wacan-wacan malih bukune, baca-baca lagi bukunya ya. Belajar membaca dan menulis, fokus untuk di kelas 1 dumun nggih. Wantah sapunika sina Bapak antuk paramo santi. Om santi 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 Om.